Posebno mi u crkvi, znate, to je jako opasno. Posebno oni koji su prešli onu crvenu liturgijsku, heruvimsku liniju, pa se još i pričašćuju. A nose u sebi duh mržnje, duh gordosti, duh osuđivanja, posebno taj krajnje antiliturgijski duh, a to je duh roptanja. Roptač, to je onaj ko se duhom protivi Bogu. Sad dolazimo, vidite, do jedne istine. Ili ćemo biti pokajnici, što znači pokajnici? Oni koji su, znate, usmjereni svim svojim bićem ka milostivom Bogu i koji od njega ištu milost. To je pokajnik. I koji će disati tim duhom. Vidite, on u crkvi, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Šta znači 40 puta Gospode pomiluj? Neprestano. Tim ćeš duhom da živiš. Od krštenja, to su dveri, svetotajinske dveri pokajanja, do kraja svojega života živjet ćeš tim duhom. Gospode pomiluj. Gospode pomiluj, to je skraćena verzija Isusove molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešno. To je molitva crkve, to je molitva apostola, to je molitva svetih otaca, to je molitva svetih mučenika, to je molitva svetih ispovjednika, to je molitva svetih podvižnika, to je molitva svih hrišćana. Apostol Pavle kad zapovijeda molite se neprestano, on ukazuje na tu molitvu. Sad ne neprestano u smislu nabrajanja, nego to neka ti bude duh života. U tom duhu da živiš, u tom duhu da se krećeš. I onda ćemo imati blagodatno pomazanje, blagodatnu utjehu i blagodatnu silu, da možemo da živimo. I taj duh pokajanja, on radosti srca čovječije. Istinski pokajnik, on je zadovoljan čovjek, on je blagodaran čovjek. Na svemu je zahvalan. U svemu primjećuje Božju milost. Za razliku od roptača, kome možete, vidite, da organizujete savršeni ambijent i on će, gle čuda, gle harizme, demonske harizme, on će da nađe problem. Izobilje darova, razumiješ? Izobilje mogućnosti, to velikih darova. I on će da se zaglavi na nekoj sitnici, na nekoj mizeriji. To će da mu poremeti život. Pitali su jednoga svetogorca, velikog starca, koji je disao kao i svi pravi svetogorci duhom pokajanja, duhom Isusove molitve. Da ga pitaju mlađi, monasi, iskušenici, kako ti je, starče, na tvom poslušanju? On obavljao pred kraj svoga života poslušanje gostoprimca, iako je bio jedan od staraca tog manastira i jedan od uglednijih svetogoraca, ali se držao svetoga poslušanja, odričujući se svih počasti koje su mu negdje pripadale, i igumanske časti, i mnogih drugih počasti koje su mu negdje pripadale po nivou njegove vrline i njegovog opita, a on se držao sveštenog smirenja, tajnog pokajanja i naslađivao se milošću Božjom. Njemu nije trebalo da ga neko poštuje, da ga neko slavi, da ga neko.
On je uživao u milovanju Božjem. Njemu je više vrijeđalo jedno istinsko i od srca uznijeto Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, nego aplauzi i doksologije svih živih na jednom mjestu i njemu usmjereni. On se kad je bio hranio, nadahnjivao milovanjem Božjim. U tajnoj klijeti srca, kad su ga pitali kako je, starče, kako ti je na ovom tvom poslušanju, a on kaže, nemam zamjerke. Sve je dobro. Sve je dobro. Sve fino. Tiho. Jer ima sadržaj, unutrašnji sadržaj, blagodatni sadržaj i ne zavisi od punjača. Ne zavisi od tvog dobrog ili lošeg raspoloženja, ne zavisi od toga kako si ga pogledao, kako si mu se obratio, jesi li ga ispoštovao, nisi li ga ispoštovao, znate, nezavisan je. Što bi rekli u duhovnom smislu autokefal.